Evo mi početak trećeg dana, spavao sam, evo ovo je stvarno je lipa, ja sam bio dole, onda onaj prozor što je nakip, izvrsna kuća, fenomenalno napravljena, baš nešto dizajnerski, baš mi je bilo super i žena mi je stavila, kad se vratila oko 11 uri, stavila mi dole grijac, kad palila pečicu, svaka čast. Moram se zahvaliti dobro. Eto ga. Sad idem 124 km, danas nije puno, ali bojim se da će opet ova nesretna kiša. Ne znam stvarno šta je ovo stalo poviše nas. Nemić. Idem krenit, imam koliko do Innsbrucka 25 km, tamo ću popiti kavu. Na kraju kuće ovdje je neko jezero. Izgleda se kupaju ovdje. Ja mislim ima više žaba nego i komaraca nego išta. Nismo svi vidio mutno jebote. Ne bi ja ovdje nogu stavio. Bori sad ću. Oni se kupaju. Jebi. I onda kad dođe na more, jebote gleda more. Di neš gleda? Bara. Ne smrdi, ali daleko je lijepa kuća. Opet kukuruzi, oni kukuruzi. Evo, približavam se Innsbrucku, sa desne strane Kupus, a sa lijeve strane rijeka Inn, blatnjava, nabujala od ovih kiša ova 2 dana. Velika je to rijeka, nije to baš malo. Ovo je već predgrađe Innsbrucka. Sad idem na most. Evo, to je rijeka Inn. Prilično blatnjava, kao što sam rekao. Ali ima komad. Centar Innsbrucka je tu. Ovo su stazice, mostići, sve fino. Ovo je neka rijeka. Ups.
Hvatio sam neku dvojicu mojih, bolje rečeno oni su hvatili mene. Poželio sam im se da me boli dupe, ali i njih boli ga. Sad treba naći negdje se nešto klopa, neki sendvič, kavu i sendvič pojist. Znamo di. Ovo se ta pol radi, ali sumljive kvalitete. A vamo dalje bojim se da je industrijski dio, što znači da sam već propustio centar. Jebih. Evo me iz Telfa krenio put gore, uspon nekih 700 metara, 7 km, 650 kaže. Znači uspon, prosječni uspon je 9, idući 7 km. Najbolje se, to žuti. Podijelio sam to u 3 dionice da stanem 4. Ne mogu ja to izvući u komadu. Nema šanse. Dosta prometa. Sreća da ima novi stražnji radar koji me upozorava na dolazak auta. Garmin Varia, izvrsna stvar. A sad moram ugasiti. Evo me na uzbrdici iz Telfsa, doli iz doline rijeke Inn, gore prema Bavarskoj, nazad u Njemačku. Veliki uspon, 7 km, 9,5%, postotak je gadan. Ja sam tu nakon 2,5 km mora stati. Na prvom pinu, staću na svaki pin, ima 4 pina. Jebeš, ne može bolje. Teško je. Ali idemo dalje. Evo me na vrhu. 1255 metara. Jebote, 7 km non stop uspon, 10%. Ni mrvu manje. Cijelo vrijeme 10%. Evo me na vrhu. 1255 metri. 7,3 km uzbrdice, 10% uspona non stop. Nisam mogao sve iz dvora, mora se pješačiti. Ali šta ćeš? Mislim šta ću se slomiti bez veze. Mogu samo mrtav doći. Ovako, malo kasnije, ali što bi rekla moja baba, manja slađa.
dosta puše i ladno je, nije baš toplo. Ima na sebi duge rukave, base layer, kratki rukav i još gore ona protiv vitra. I nije ugodno. I imam duge gaće. Sa plus 40 na plus 18. Ovi oblaci nikako da odu. Hladno je 17 stupnjeva. Vitar je uprsi. Jedina dobra stvar se niz brdo. Za 5 km je granica Njemačke i Austrije. Vraćam se u Njemačku. Evo kanjon sa šetnicom, vidiš ti to. Lipo. Evo ga, Mittenwald, to je prvo veliko, veće mjesto u Njemačkoj. I tu sam namirja ručat. Kasnim jedno 45 minuta. A šta je tu je? Mittenwald. Živahan je ovih Mittenwald. Viš ti, lipi gradić. Živahan. Evo, ručao sam u Mittenwaldu u neki restoran, špagete, bolognese, izvrsni. Talijanski restoran, izvrsni. Digli su me, tako da je čak i ova uzbrdica oma nakon, mi nije bio problem. Baš sam se lipo naija. Obuka sam jaketu protiv kiše jer ovo padala je kiša dok sam ruča. Ali zima je, ali sad je spust, tako da sam u punoj bojnoj opremi.
ali bar mi je lipo toplo, jebeme se. Idemo sad 14 km do Garmisch-Partenkirchena, da vidimo ko skija tamo, mondenske face. Evo što sam bliže tome Garmisch-Partenkirchenu, sve mi se čini da će biti više kiše. Jebate, neki oblak je sta poviše mene i prati me cijelo vrijeme. Nabijem ga. Tamo je kiša, 100%. Evo spust u Garmisch, tamo se vidi skakaonica. Skakaonica u Garmisch-Partenkirchenu. Evo te koji metuzalemi ovdje voze uzbrdo. Ja se brinem. Ovi bi mogla biti otac. Eno je Garmisch-Partenkirchen. Od ozgo, braco, ti se spusti. Pa te vidimo kad ti se govno smrzne. Jebate. Ja dat nagradu narodnog heroja svakom ko dođe gore. Poželi uoče se spustiti. Pogledajte ovo. Ma evo. Evo na središtu, hvala evo središte. Garmisch-Partenkirchena, Jena, Kirchen, crkva. Fontana, dobro. Ne treba mi voda ima. Jebojme ove kocke u pičku, ne drlje u dupe. Evo, kao svaka gospoda, ja sam u Garmisch-Partenkirchenu. Normalno, to je naše mjesto, ne volimo doći, malo šopingirati, traži skonto. Ali to je 100 km, 101 od 130, tako da sam blizu, idem dalje, a nije ni vrijeme neko. Drugi put ću doći na skijanje. Garmisch-Partenkirchen, jebala te Garmisch-Partenkirchen, ovuc u njemu, pičku, matrom, pa to ima svako selo posto. Garmisch-Partenkirchen, nabijem ih na ovce. Tako nam prodaju žvaku. Ovi vitar uprsi cijelo vrijeme, ne dozvoljava mi da guštan jer je sve mala nizbrica. Ali vitar je toliko uništi tu nizbrdicu da moraš cijelo vrijeme pedalirati, pa makar minus 2% bilo. Evo ti šta ti je Garmisch-Partenkirchen, kurac. Bugojno. Sa snigom i žicama. Klimat.
Dođi vamo da ti tata nešto kaže. Barbandro nešto sprema. Mogli bi mi kozlina. Vidi ovdje, vidi kozlina. A? Hvala da kojega. Ova dva mi se nekako nameću, kao prirodan izbor. Vidi ga. Isi. Andro. Viš, odaziva se na Andro. Kike. Kike. Neće na Kike. Nema Kike. Oni tamo, crne Kike, eno ga. Hvala što je dobar. On je alfa mužjak, on u stadu. 100%. Vidi ume jaja jebote. Koma mudonje. Ali crni alfa mužjak. 100%. Hello.
Stalno pada. Stalno. Nije ni čudo da se musavi. Evo malo prirode, ali u stvari pravi pol za prirodu. Kreteni su stavili jednu 2,5 km makadama. I sad, ja sam 3 km od apartmana, 7 uri na večer, a ja imam road bike. Sad znači da mi pukne guma kao jučer, mi je pukla guma isto na makadamu i bila je kiša. Ovdje bi me uvatilo, šta bi rekao, ni čapalo bi me mrak, ne bi preživio. Znam se minja gumu jebate u 8 uri na večer, pa oni nisu normalni. Ali evo, odavde vala ide asfalt, vala je dalje. A riječica nije loša. Tipična ona šumska, planinska, lagana. Lipo je. Ali snervali su me. Napisat ću im protestno pismo. Evo moje sobe. Udoban krevet, široki, lipi. Pogled ko iz bajke. I cijela ova terasa za mene. Nema televizije ovdje. Primijetio se niko ne stavlja televiziju, kao ono šta će ti televizija. Viš, šta ima. Ovako nešto da uzest. Ove ležaljke vidiš. Ovo je neuništivo. Zahod je vrlo pristojan, uredan, dapače izvrstan i sutra sve me pitala šta ću jest, sve sam rekao, tako da imam doručak, tako da mislim da je to ok za ulovu.